Mtu mwa maskini alikuwa na mbuzi wake moya. Huyu mtu alikuwa anategemea kilimo, lakini alikuwa na mbuzi wake moya. Ghafla alijikuta huyu mbuzi anaanza kuwa na nyamba liyai, akashangala. Kufungula liyai akakuta oro iko ndani ya liyai. Donc akaanza kuwa anauzisha ile oro. Kila siku mbuzi alikuwa na nyamba liyai moya tu. Kila siku mbuzi ananyamba liyai moya na ile liyai kwa oro. Huyu bwana akaanza kutajirika. Batu bakaanza kumshangala, hakujua, batu hawakuwa najua hii utajiri yenyewe bwana anaanza pata ilitoka wapi. Lakini sasa huyu mwanaume wakati ilipita siku mingi akaona kama kwa nini niendelee kuchungaka tu liyai moya wakati huyu mbuzi inaonekana anayala mayai ya mingi ndani ya tumbo yake. Manake selo huyu bwana alikuwa anajua kabisa huyu mbuzi iko na mayai ya mingi ndani yake. Donc huyu bwana tamaa ikawaka. Akasema ni bora tu amkamate huyu mbuzi ole ya kuchunga liyai moya moya, kumbe amkamate amuchinje tu abebe zile mayai zote zenye zitakutaniwa ndani, ende aziuzishe mara moya na atajirike mara moya. Akamkamata siku moja huyo mbuzi, akajifungia naye mnyumba, akamuchinja. Apere kumuchinja akakaa jikuta ndani ya huyu mbuzi hamuna mayai, muko tu ni nyama ya kawaida saa mbuzi zingine zote. Njoo pale kwenye huyu bwana alikuya kuelewa kama hapa mimi nilishapoteza hata na 14 yenyewe nilikuwa nayo inapotea, sababu mbuzi njoo ilikuwa tegemeo, lakini nayo inakufa na ndani ya mbuzi hamuna kitu. Hii inatafuta kusema ni wakati mwingine tamaa inatufanya kupoteza kile kile tulikuwa tuko nategemea, wala mtu mwenye tulikuwa tuko nategemea, wala 14 yenyewe tungeiweka nyingi tusaidia kesho, tunaipoteza. Subira na shukurani ni ufunguo wa hazina ya kweli, maana tamaa ya utajiri wa haraka inatufanya kupoteza hata kile kile tulikuwa natumainia kama tutakuwa nakyo kome 14. Donc tamaa na pupa ya kutafuta kutajirika mbio inatufanya pia kupoteza hata batu ba maana wenyewe bange tusaidia kutusukuma mbele ili tufikie malengo yetu. Basi ndugu yangu, tuwe na moyo wa shukurani ili Mungu atufikishe pale kwenye tulikuwa nataka kufika. Unajua maisha hii ukifukuzia sana, juu uliona mtu alipata kitu fulani na wewe unapenda kwa ile wakati ukipate. Juu uliona huyu mtu alipanda na wewe unapenda ile wakati apande. Batu bote hawapataki maisha kunjia moya. Kila mtu iko na njia yenyewe anapataka maisha. Kuko benye Mungu anabarikiaka na kuko benyewe shetani anabapatiaka. Sasa wewe hauwezi jua huyu anatosha kwa Mungu wala kwa shetani kwa kumuona hivi kwa muonekano wake. Lakini tukiwa na moyo wa shukurani sisi wanadamu, Mungu atatusaidia kutufikisha pale kwenye yeye iko nataka ama kwenye sie tuko nataka, sababu Mungu anapatiaka mtu kitu sawa sawa na ndoto yake. Maana kenye wewe uko nawaza ukue njoo kile kenye Mungu anafanyiaka ufikie kesho. Kwa hiyo shauri yangu mie ni kuwa na moyo wa shukurani, itatusaidia kufika pale kwenye tuko nataka. Tukutane ku numero ingine. Merci.